U današnjoj ponudi Agencije za nekretnine Novi Dom iz Bihaća predstavljamo vam stan na 4. spratu stambene zgrade na Ozimicama 1 u Bihaću, površine 53 m2. Sastoji se od kuhinje, ovdje ima dovoljno prostora za trpezarijski stol i eventualno kutnu klupu. Iz kuhinje ulazi se u ostavu ili špajz, te ima izlaz na veliku terasu. Terasa ima tendu, tako da u ljetnim danima možete da uživate na terasi. Iz kuhinje izlazimo u hodnik. U sredini stana je kupatilo. Nemamo, vlasnici su isključili struju obzirom da privremeno ne borave u stanu. Ali su zamijenjene, znači sve instalacije vode i struje, tako da se smatra da je renovirana. Do kupatila je spavaća soba, prostrana. Vanjska stolarija je promijenjena, te su postavljene aluminijske roletne. Ovdje imamo jedan prostor koji može da posluži kao radna soba ili garderober. Tako da kad zatvorimo sa vratima, tu se ne vidi, a izgleda jako dekorativno. Vrata su puno drva. I ovdje imamo prostoriju koja je predviđena za dnevni boravak. Isto je prostrana. Stolarija isto nova. I imamo ovdje još jedan pakar za garderobu. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na poznatu adresu Bosanska broj 9 u Bihaću ili nas kontaktirati na broj telefona 066 885 399 ili nam pošaljite e-mail info@novidom.ba. Također nas možete pratiti na Facebooku, Instagramu i ostalim društvenim mrežama. Hvala vam na pažnji.